nag-specify si Kristo o pamaagi sa pagsuta kung ang maong tao dapig bas Ginoo o batok sa Ginoo. Saon man niya pagkuan, saon man niya pag sulti, saon niya pag suta, pag siguro nga dapig niya ang tao. Ingon siya diri, way maggamit sa akong ngalan aron maghimog milagro nga makasultig dautan batok nako. So pasabot og mogamit sa akong ngalan aw pabor gina nato, labi na gyud maghimog milagro. Nabitaw roy mga vloggers nato mogamit aning akong humili, gamiton pang akong naong, gamiton pa akongan na isay mo text nako, nahibaw ka ani pader nga gipanggamit na ning imong humili nya daghan na kay napas TikTok ana nya nakakuan na ni, nakakwarta na ning mga tawhana, ikaw wa jud ka kakwarta. Wa sadya kay baw nga kada nako dupa kolekta man pod. Ingon ko, okay ra na oy, okay ra gyud kay na. Basta ang gibutang lang dito ang akong humili. Kay ang akong humili pulong manis Ginoo. Bisag pila pa kabuk mo kuha na akong naong og akong ngan og sa akong humili. Okay ra gyud kay na. Siya niya ang imong naong giusab-usab man nya mga title pa gyud kana pag yung mga title nga ngon ang pari mo hikap sa diay ana natagbaw gyud ang pari sa Madre mga inana nga kanang kuan ba kanang title nako. Oh, bahala nagmuna iyang title para lang pag-attract sa mga viewers. Kay total inig view atong viewer kahibaw man gito sa akong humili. So kanang mogamit sa atong humili og sa akong ngan og sa akong naong dili gina kontra nako. Pero gibutang akong naong akong ngan nga atakihon kog maayo ama o nanay buangon batok na nato. Nakaron kinsa may makagamit sa ngalan ni Jesus? Kinsa man? Way lain ang kabus. Labi na gyud kabus sa espiritu. Kana bang tao nga muingon I am nothing. Nya kay di na may something nga mao si Kristo ako na ning gamiton. Kana tang moilata na we are nothing nga kita wa gyud tay mahimo. Kana bang moilata nga wa ta kahibaw unsay moabot sunod oras. Munang mogamit tas Ginoo. Muna diri sa unang pagbasa niingon si Santiago, kamura ba kusog kay mo anang kana bang batasan ba nga moingon? Sunod semana moadto ta didto kay magnegosyo ta nya mo standby ta didto og mga usa ka buwan tingali nya mo kita man tag mga tag 10,000 kada adlaw. So 30 days times 10,000 pila naman na? Kwenta ha? Oh nya may mga unya 300,000 unya kay mo kuanta dito mo trabaho ko dito mga 10 months atos abroad nya mo na akong income kada buwan di after 10 months 300,000 times 10 pila na? Oh sus makinahanglan jud ko mo abroad haron inig human sa napo kabuwan akong trabaho dito na nakoy 3 million makapalit ta tag sakyanan makapausab taning atong balay. Amo na mo abroad dayon. Kinsa may iyang gisaligan? Ang iyang plano. Nya unsay gisulti ni Santiago diri sa unang pagbasa. Ay niingon siya diri ay kibaw. Apan wala gani kamo masayod kung unsay mahitabo kaninyo ugma. Layo na kay kag plano pero wa ka kay baon unsay mahitabo nimo ugma. Muna muila unta ta nga we are nothing, wa gitay capacity unsay sa pagsiguro sa kaugmaon nato.
Muna sayop gyud ang mga ginikanan nga moingon, jutay lang gid akong anak pader kay haron makahatag ko nilag maayong kaugmaon. Ayaw pangandak ana oy. Kay ang muhatag natog kaugmaon mao ang Ginoo. Unsa may sakto matud pa ni kaning Santiago ni St. James ingon siya, kun maluoy ang Ginoo, lugwayan niya ang atong kinabuhi ug makabuhat kita sa atong buot buhaton. Isumpay gina nga kung tabangan tas Ginoo nga mutaas-taas patong kinabuhi nya kining atong buot buhaton matuman, mahitabo ni, di ba? Mo nay kabos sa espiritu. Pero kanang mga dato kusog kay na mo planning ba, plano gina unsaon pagpadaghan ilang kwarta, mahitabo man sad. Mo nang kusog kay na karon mas attractive ang planning sa tao kaysa planning sa Ginoo. Mas attractive, pero hay may mas makahatag og tinuod nga kalinaw og katagbawan kanang ka-relax sa kinabuhi ang planning sa Ginoo. Ang planning sa tao makapastress, makaguba pagyud og mga relasyon. Kay tungod sa imong paningkamot nga makakwarta ka, maningil na gyud kas utang, bisag igsuon pa na nimo, bisag suod pa na nimong higala, paninglon gina nimo kay na kay target nga mao ni ang imong kwarta, no? Mo ana? Ang pari mamugos gyud palit gyud mo slat, ang di mo palit maimpierno gyud mo. Pero posible biya sa tingali yung ano bang naagitay plano ba? Na ini-text ron ako nga anang kailan ako, sige mo ko ingon karon na lang February 28 unya naapat tay mga 6,000 kapin nga slots nga bligyan sa pader di na mahurot oy. Ayaw pag sig-ingon 28 di na mahurot, pila na lang gud kaadlaw. Nya naingon sa ko sa kong kaugalingon, og di mahurot, dili pagbuot sa Ginoong mahurot. Unya og unsay sunod, adto na lang ko mo desisyon ini ka 28. Kundi mahurot. Kay ang Ginoo may magbuot. Ako gani o man gani siguro kaabot pa kog 28. Di ba? Kamo day siguro day mo makaabot mo 28. Karon 28. Nambot ang akong maguwang karon, wa pa man ako matiksi buhi pa bakaha. Ang akong maguwang katus Pedro nga paralyzed. Ito bang na-paralyze ba? Mga 1992 siya na paralyze. Karon iya rong ika-60th birthday. So mga 30 years na siyang nag-antos anang galisod siya glakaw. Pero hangtod karon buhi pa. Pero pati yun di aginta na siya kay galisod ko glakaw. Di ba? Oy siguro kani panggawali mo'y mauna niya. Kay karon niabot na ko siya 30 ka tuig aning lisod kay bagla kita mamo adto dire kato kung danon to amros kahugan mo na ighuman na niya akong misa ug buhi pa ko mo adto ko sa kahugan. Nya mo sakay ra ba kog motor ngadto nya kana among motor mo agi anang daan nga gipahimo-himo ra sana nako aron maagi aghabal-habal kay wa man gyud maablihig karsada didto ug ambot ngano nang katawa bitaw kana among lugar dinis ato ba dinis bas parokya. Mga daan nga mingaw kaayo way hapit tao perti nang layo as bukid ngadto tabla ngadto gipang siminto ang daan. Pero ang among lugar na perting duolat tulor gyud na ka kilometro gikan sa Napo 6 kilometers gikan sa Guadalupe. Mabati gud namong busina ngadto jeep sa Guadalupe. Mabati ngadto sa amo wa gyud maablihig karsada hangtod karon ngadto sa bukid unahas amo nanay mga karsada pero ang among lugar wa gyud. Ambot ngano kana unsa kaning ablis kalsada mo na karon moadto ko didto ako lang nang gipatabang-tabangan og himo anang dandan unya gipasiminto ako intawong dinupadupahan to adito nako gipang hatod sad ana karon kason nang habal-habal ngadto ana mo sakay ko pero naay mga lugar nga ang habal-habal na as kimba kayo ngayon ana ra kadako ang daan og matipas ka gamay ligid ka ngadto sa ubos mga 10 meters na usahay 12 meters ang giladmon adto katugkad sapa unya ron inigdagan sa motor og makras ron ighapon mo na inyong mabalitaan namatay sa Padersiano dito sa kahugan di ba anya di na nato i-appeal sa atong planning appeal kamo sa deron inigulis inyo may siguro ana ra mo des unahan at takihon
Kalipong, dive na yun kay Kalipong, patay na yun. I-appeal na sa planning. I-appeal ba? Kay magsigil ang taglantaw anang unahan, adi ni ma-appeal sa planning, patay ta. Muna ma-stress ta. No, labi na magtanaw kasi mong anak daghan kaayo nya wa na kay bugas, maingon na sa iyay unsaon pagpakaon ani, unsa kay edukasyon ani. Edukasyon gud taon ay nala na pa eskwelaha oy, wa na iningon nimo dinala na nako pa eskwelahon, wa na luag na kay mundugan, di ba? Imo ginang pa eskwelahon nga total module man sad karoy gipanghatag ana. Reklamo bitaw ato mga katikista gahapon kay sugod in tawag kanang hatag o kaning seminar ba para sa first communicant. Adto lang ta mag-seminar niya, adto lang sa mag first communion sa mga chapels kay aron social distancing lang yapon ba, di lang nato tingbon ana to tabla na. Reklamo atong katikista sa padir ang mga bata ba karon among i-first communicant di man ka maong mubasa. Inako ang duha na gud tulod na gud ka tuig nga kana ganing ga module ta nya og ang inahan ana mo'y gasigig answer. Unsa man katog basa ana nga sugod na grade 1, oh pandemic na pag grade 1, nya grade 2 na pagyapoy pandemic, grade 3 nya karon kay mao na may ilang ibasa karon kay mo first communicant adi gyud ka mao kay duha ka tuig kung inanswer sa inahan sa module nya wa sad tudlo is ginikanan nga unsaon pagbasa lahi man to maka-eskwela gyud kay tagsa-tagsaon tos maestra, oh sige unsa ni ba sa dili la ni. At least makoreksyonan kay ba yung tanaw la ana. Ako bitaw sa una grade 1 pa ko kada among maestra ako nitong gitagad galisod din tawag lakaw kanang ko ana kay ba kanang gi-wheelchair na ba akong maestra sa grade 1 kusog ito mo palayat nako nya kana bang anaon ka sa kuan ba kanang nabitang na card inana niya na marka mangga batong saging. Naga palayat ton nga ihiling ng batang layat-layat iniglayat nimo imong basahon pero di ka mulayat kung wa ka kabasa og sayop gani ka iniglayat mo hapakon man ka. Ako aksyon kog dagan tanak tiyo mada atras di madaglayat di mo ko kabasa so na nga dito batong ra gid ay simple kay batong ana sus lisura labi na kanang in English na in English kanang people kanang mga inada ba people usa man people. Sus people man di ay ana nauson lang so ana isikriam yung palita isikriam. Say mamaligya dito butangan og tag nga ice cream ba malitan na maligya isikriam bugnaw na isikriam. Anya naigilikanan mo koreksyon na lisod kayo nga nung niabot mo ko ng istorya ha kana bang ayaw ka balaka ba ang kabalaki hinoon basig din anak ka maong muangkon nga siya Kristiyano nga siya anak sa Dios nga siya binunyagan nga siya inatiman sa Dios pinangga sa Dios bisag wa pa siya grado bisag wa siya kwarta nga kita giatiman sa Ginoo na bisan pag mamatay ta mabuhi rata kay ang Ginoo naa nato mao na ang knowledge nga dili matudlo ni bisan kinsa gawas lang sa tao nga dunay tinuod nga pagtuo og kabus sa espiritu. Muna kani si San Policarpo ang ubang mga martyrs sama ni Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, mga martyrs man ni sila mao na ilang gihuptan wa sila mo value sa ilang lawas sa ilang kinabuhi dinhi og sa ilang mga bahandi og dungog nga gibiyaan. Obispo magpapatay suway kunog adtos Bishop Palma ilansang sa cross dito sa Archbishop Palace musugot ba patyon kas guard oy pero San Policarpo obispo nagpakamatay ang atong mga santo papa sa una nagpakamatay martir nga naman kalipay nila nga makasunod sa kasakit o kamatayon ni Kristo bisan dili takos. Mo na ingos Kristo ang mugamit kanako sa akong ngalan dapig gyud nako
Nya kamo, anda mo magpakamatay ni Kristo o dili? Lingi ay mong tupad. Ina mo sugot kag ilansang sa cross karon. Nya siya ayaw sa doy. Ana, batok na ni Kristo. Batok na. Ana. So mo na ato ning bantay-bantayan ha kay lisod kayo sige ta dinig ingon nga Ginoo matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit nya luhod-luhod pa ta diri inigdayong kalawat ginhawa paglawom ay napakaayo pero kutob ra gyud ta diha inig-ingon na nga higugmaan na imong kaaway di sa ni madalor doy kulatahos ba na buwagan dayon sa ilag buwagi hantod ka mamatay sa di uy against na injustice na uy injustice. Sa mata lagi tao injustice pero kinsa may imong gigamit karon ang imong tawhanon nga gahom o authority o ang Dios non nga kaalam og kinabuhi. Kung Dios non kuha ang imong tawhanon kay di man na magkasagol pero timan-an gid nato ang Dios non nga pamaagi mo'y tinuod nga tuburan sa kalinaw, kalipay, kauswagan o kabalaan sa atong kinabuhi o sa kinabuhi sa katilingban. Wa gani ni Kristo lusno kita. Muni kining ato mga politicians karon na sige giyaw-yaw na mga nindot kayong pasalig, nyaga sige na naroon silag dinautay, makalusno na sa atong katilingban, sa atong nasod. Munang ako hapit na lang kumamatay, sugod atong panahos marsyalo hangtod karon. Wa pagita kakita og kauswagan nga tinuoray labi na gyud og ato pagyong dugangan og kalinaw, kalipay, kahiusa og kabalaan sa kinabuhi. Naunta ang atong nasod gitawag manig Catholic country. 85% Christians, Katoliko. Pero ang atong kinabuhi sige jung kaut-ut kay nganuman igo ratang moangkon na Katoliko sangan pero wa na mag-practice. Ang atong gi-practice away, dinautay, inilaray, fake news, ana. Libog ang mga taong sa taon kayo katugkad, apil na ning nagwali. Libog na lang ta. Ano? May pagmanindog na lang ta.